Yeah. I namukela kambe ka Master Xitsonga at least. Lai we are back ka ndhawu leyi no hlamala la mina no hlamala mina un'wana a nga ni sendela email ku Master T a wu ze hi ku i jike yi tlhe ya cheka kambe ku ka ku endleke yini mi nga ma hleketa vhele ha ku endla e vlog ha khale ngopfu ka this area so no hlamala ku se now the place is actually crashed for a reason no nga twisiseki as you can see loko se hi cheka hi kuma wasi ndhawu leyi se yi fayileriwini swinene as you can see hi yena la so ndhawu leyi se yi fayileriwini la a swi le ku twisiseki ni sweswi nga kha ku endleka yena and stuff like that but as already stated sweswi a ni mi kombisini based on my observations ku ri swi ti komba already like se a yi yimini nyana ndhawu leyi ma ni twisa yena mhaka leyi swi kombi na ku hi ku twisa ka mina already se a yi yimini nyana based on my observations se a ku yimini nyana se loko ni kha ni swi hleketa kahle and stuff like that wena mhaka leyi so as you can see ndhawu yi crashiwini it's on the ground level then ni khatinya some images nyana it's basically on the ground level lero hi nga vula ku maybe it was not authorized I guess a ni tivi na loko swi ri authorized land a yi humexe njhani so as you can see halo hi ta cheka hi kuma ku ndhawu yi on the ground yi fayileriwini as you can see file no nga the exact date but yi shumele kwala after that 5 days a hi ve na 5 days period leyi hi nga endla ena vlog so ka that 5 days period after that 5 days period hi vone se yi fayiwini ndhawu leyi so at the same time a ni tivi ku i coincidence or what as always ni swi vurisaka swona a ni tivi maybe nga ku ri a coincidence or what ku va se hi fike hi kuma ku the area se yi bohini yi va yi ri hansi ma vona mhaka leyiwa i swilo leswi ni nga ta ni nga swi tivi sweswo but hayi hikwala live yi fayileriwini as you can see ha swi ku loko renovatiwa ni youth biwa straight as you can see so ndhawu leyi nga sala of course liya at the back ntsena ku sale that section leyi no ka ni nga tivi ku yi nga yi kha yi ri ya hina and stuff like that na mhaka leyi so ama ndhawu yela so I'm going to show you enough namuntlha ni na munhu that day a na kona lava tiraka swa swi ni dlayisa nyana a ni nga yelangi vona mara va ta ze va twana ku maybe ni nga ni yela vona and stuff like that but as you can see le ndhawu yi on the ground here then section leyi nga sala leyi nga hala ya ku sale this other section sweswi loko ni journalist ne i real journalism sale this other section ya yi ti komba yena some pipes and then as you can see na leswi vanhu va tirha hi swona so a ni tivi ku Wi-Fi wihi that's it i swilo leswi ni nga pfuka ni nga swi twisanga ku Wi-Fi wihi as you can see here's the other section so i section leyi nga sala yi ri yoxe of course a ni tivi Wi-Fi wini a ni se a yi akiwini ti-complaints yes a ti ri kona mara se a yi akiwi ma vona mhaka leyi so ni to ni kha ni keep an eye okay ni to keep an eye even on my emails in case someone over and senderi loko kha ku va na progress yin'wana but for now hopefully sound leyi a yi twalangi yi pfuna mi hele battery but hayi yeah leswi hi swi vulaka hi sweswi mi swi vonaka kwa sweswi mi swi vonaka kwa van'wana va nga ta tlhela ku hamasa ti ri ku hembe na ku ri AI a ku nga ri AI i welcome to Giyani leyi yin'wana yo suka yi ta hi le ka Malamulele hi le ni nga ka yona sweswiwa ma vona welcome to Giyani yo suka yi ri ka Malamulele hi le ni nga ka yona namuntlha la as you can see hi yona ni nga ka yona sweswiwa la hi yona leyi hi vulaka ku yi crashiwe ma vona mhaka leyi so already hikuva ni vona ku na misava ya na le hansi a ni tivi maybe a yi hala ku tirha swin'wana or ka njhani I don't understand mani foundation ya ku loko ni yi cheka yi ngo akiwa swona njhava loko lunghisa ma ku ri ni twa hina ku a yi nga akakiwangi swona foundation leyi it's as if a yi bendini nyana loko ni yi langutela ka section liya so but I read guys hi ta hi vona of course swi ta kha swi endlisa ku yini I will keep an eye and I will also like update if ku va ku na yin'wana update wena mhaka leyi so ya hi leswo kambe ni fike ni endla hi thumbnail phana ni za ni endla a good thumbnail ni fike ni mi ndlela nyana a great thumbnail leyi nga ta kota ku va yi komba like everything nyana twina ku yi le kusuhani ko ni ku laveka hi thumbnail yi nga ta va yi ri a bit close nyana ni vona ya yeah I think it's sharp
Nxavi. So hi leswo guys loko ku ri a mi nge za subscribe hayi ta kombela mi tlika subscribe ya ndhawu ya le ma yi tiva vo tala loko mi kha mi sweka malamule near this towards this side vo in an aim for stop liya ka siyandhawu so hi kona ndhawu leyi nga fayiwa kona a hi sayiti ra loko mi kha mi sweka polokwane hi ku ni vona swi kha swi va bayizisa a hi sayiti leriyani so hi leswo